Nos a finalizar la reunión entre el gobierno de Aruba y Eagle LNG y con hope y felicidad me puedo anunciar a los pueblos que nos a definir un roadmap moving forward con cooperación de todas las instancias, las compañías de gobierno, principalmente Web Aruba NV, pero también los departamentos que están dando full cooperación y con el commitment también de Eagle LNG que nos está move forward. Obviamente nos queremos elegir, pero ese tema vamos a definir la próxima semana. Pero todo costa nuestro bom y nos está feliz para Aruba, para sobre el proyecto aquí hay una gran oportunidad para Aruba, porque tiene parte y aspecto de Eagle LNG con RDA, tem aspecto de Eagle LNG com Web Aruba, obviamente tem uma inversão grande com Eagle LNG também assim para Aruba, instrumental de lograr trazer gás natural Aruba, processar e percurar para suministrar na web e impacto que também tem riba nos controlar barra preço e água corrente para Aruba é fundamental e pensei mesmo me quero compartir a grande notícia com os pueblos, com a reunião a terminar e a reunião a terminar com nós nós estamos de acordo para nós proceder e proceder o mais pronto que possível, para nós move forward positivamente.